Imani wahezagi. Mungu awabariki. Ndanezerewe kubera bene data. Anafurahi kwa kuona wa ndugu zetu. Urugo rwiza. Kwa nyumba nzuri. Rwagihiriki. Nyumba nzuri nene. Abashitsi. Abakozi b'Imana batunga ibiganza hariya. Batunga ibiganza Imana yahezagire. Imana yahezagire cyane. Baravuze ati guhera no munsi. Wanasema eti kuanzia siku ya leo tuje kwifatanya nawe. Tunakuja kushiriki pamoja na nyinyi. Bahora muri vile. Walikuwa wakishiriki ndani ya mti. Murabona ko basa n'abantu baba muri vile. Munaona kwamba wanafanana na watu wanaishi vile. Ngira mugeza ati Nyamunyegeri yarabaye vile. Ambia mwenzako Nyamunyegeri yarabaye vile. Nimba bubahwa nk'abajya. Kama waheshimiwa kama wale. Basigaye babino. Wanabaki wakiishi huku. Tugiye kuronka abashikiranganje benshi mu Nyamunyegeri. Abashi benshi kuba. Abashi benshi kuba. Turabakiriye cyane. Tunawapokea sana. Kandi turabanezerewe. Tena tunawafurahia. Urubyaro rwabo bari rwageze ngaha kera. Watoto wao wamefika hapa Takaza. Bari bamaze kuza gutata. Wameanza kwanza kuja kutafuta. Bari baje gutata. Wamekuja kwanza kuchunguza. Basanze mufise ingeso nziza. Wakakuta mna tabia nzuri. Basanze mukijijwe. Wakakuta mnaokoka. Yaba mutakijijwe nta banyeshuri bajya. Mkuokoka watu wa heshima kama wa Mungu wao. Bari kwinjira ngaha. Hawangeingia hapa. Urazotembera mu yandi mashengero. Uzunguke kwa ingine makanisa. Wasanga y'abanyeshuri bajya uzucuza na gusorori. Amashimeshi. Makofi mengi. Abavuye mu Rutana. Wenye kutoka Mtana. Imana muhezagire. Mungu ambariki. Kuba mwarageze ngaha. Kwa kuona umefika mahali hapa. Natwe tunabishimiye. Na sisi pia tunawajivunia. N'urubyaro rwayo. Na watoto wenu. Aha si ntabwo ari mu idini. Hapa sio ndani ya dini. Aha ni ku musozi w'Imana na Yoti. Hapa ni kwenye mlima wa Mungu na Yoti. Ntabwo batukana. Hapa watukanani. Ntabwo babesha. Hapa wasemi uongo. Ntabwo bakora ibyaha. Hawatendi hata dhambi. Kuko baracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Kwa maana wamekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Reka tuje mu itanguriro gatonya kugira twakire. Acha tuingie ndani ya kitabu cha Mwanzo kidogo kusudi tupokee. Uwimana yarobanuje amavuta. Wenye Mungu amechagua na mafuta. Abarobanuwe ni bake. Wenye kuchaguliwa ni wachache. Ariko abavuga ubutumwa ni benshi. Ila wenye kutangaza habari njema ni wengi. Uzoze wumvira ubutumwa wumviriza. Usikilize kwanza habari yenye utasikia. Barumva ku Mana. Kwamba ni injili yenye kutoka kwa Mungu. Itanguriro 12. Mwanzo sura yake ya 12. Umutwe w'amajambo. Kichwa cha maneno. Aburahamu asuhukira mu gihugu cha Egiputa. Alipoingia ndani ya nchi ya Egiputa. Abrahamu wasuhukira mu gihugu cha hehe? Eti alipoingia ndani cha Egiputa. Ntibyamworoheye. Haikukuwa mambo rahisi. Iyo ugiye muri Egiputa, ukienda ndani ya jangwa, usanga ibibazo. Unakuta shida. Iyo ugiye muri Egiputa, ukiingia ndani ya jangwa, usanga ibibazo. Unakuta shida. Bisumba zaidi iyo waruvuye byapfuma. Ya pale kwenye ulikuwa. Umurongo wa 13. Mstari wa 13. Ndakwinginze. Eti nakusihi. Uzuvuge kuri mushikanje. Useme kwamba wewe ni dadangu. Aho yihakanye umugore wiwe. Amejikana mke wewe. Ageze muri Egiputa. Alipofika ndani ya jangwa. Egiputa sinzosubira. Nabariyo manu waze. Egiputa sinzosubira. Nabariyo manu waze. Egiputa sinzosubira.
kandi afise umugabo. Anasema kwamba ni mjane na alipokuwa na mume. Muri Egiputa ndani ya jangwa haba abantu batandukanye. wanakuwa watu tofauti. Abantu b'ingeso. Watu wa tabia mbaya. Ngira mugenzi atuze wigomere ku musozi w'Imana nayo. Alikuwa mwenzako wetu mbaki kwa umusozi w'Imana nayo. Mlima wa Mungu nayo. Byose bigenda neza. Abagabo baravuga ko ari abagabo. Waume wanasema kwamba abasore baravuga ko ari abasore. Vijana wanasema kwamba ni vijana. Inkumi ziravuga ko ari inkumi. Wabinti wanasema kwamba ni wabinti. Amacha atangura kuririmba. Kisha wanaanza kuimba. Yesu yangiriye neza. Yesu yangiriye neza. Yesu nashimwe cyane. Neza mugiye kuririmba ngo Yesu yangiriye neza. Ibihe birageze. Ndanatimia. Aho mugiye kuza. Kwenye mnaenda kuja. Uriko murakata bukebu. Niko mnakata pole pole. Abonye bajya bubaho bari kubaraza. Anaona wale waheshimiwa sawa walikuja. Bavuga ati Yesu yangiriye neza. Walikuja wanasema eti hari ibihe byo gushima. kuna muda wa kushukuru. Hari ibihe byo gushima. Kuna muda wa kushukuru. Ndizeye ko mwese mutarashima. Anaamini kwamba nyinyi nyote mtashukuru. Kandi mugiye gushima. Tena mnaenda kushukuru. Ijambo ryo kuzuka. Neno la kufufuka. Birashikona Mose. Inawezekana leo. Ukabuzugura umuntu. Kumbe warapfuye. Kumbe wangana. Uno munsi wawe wo kurizukane na Kristo. Birashoboka ko mutarabatizwa. Birashoboka ko mutarabatizwa. Bavuze ko mutarabatizwa n'ibimuraba. Uno munsi rero birakenewe kugira upfane na Kristo. Hanyuma uzukane na Kristo. Kwigihe kirageze. Mwisi ntabwo ari wacu. Duniani sio kwetu. Mwisi ntabwo ari wacu. Ulimwengu sio kwetu. Reka batarabatizwa bonyine babanze bavyaguruke. Hata ambao hawajabatizwa. Abumva bakeneye. Wale ambao bafana na Yesu akazukana nawe. Umuntu wese yoyote ukizwa n'ineza yawe. kuokoka ni utu wako. Kuzuka n'ineza yawe. Kufufuka ni ntabwo ari ineza y'uwundi muntu. sio vema kwa mwingine. Nimbo hari ntabwo vyiyumvirwa. Kama upo sio kungoja kutafakari. Twari ku ntambwe ya mbere. Tulikuwa kwa hatua ya kwanza. Uvuga ati no munsi nanjye nkeneye kubatizwa. Ulikuwa ukisema leo nataka kubatizwa. Atarabatizwa. Kama hujabatizwa. Uvuga ati nanjye nkeneye kwifatanya na wewe useme nami nahitaji kuambatana na wale wa kwenda mbinguni. Hata uhari tunawana. Kama haupo tunaendelea. Hata uhari yabonetse mashibe. Ameonekana makofi mengi kwa Bwana. Makofi mengi kwa Bwana. Ona musala byako. Leo anasimama. Imani hamwe cyubahiro. Imani hamwe cyubahiro. Apewe sifa. Imani hamwe cyubahiro. Mungu apewe sifa. Ona musala barabyakuru. Leo wao wanasimama. Na mahirwe kuri. Ni neema kwao. Uno munsi. Leo bagomba baje mu rugendo rukomeye. Wanataka waanze safari ngumu. Urugendo rwo kuja mu ijuru. Safari ya kwenda mbinguni. Muri iyi si. Hapa ulimwenguni haraciye abakomeye. Pamepita wenye wana nguvu. Bose barapfuye. Wote wamefariki. Abaperezida bakomeye. Waraisi wenye nguvu. Ugiye ku mpande usanga ngo generali na. Ukienda bado nakuta general fulani. Abantu bagize amateka meza. Wengine wametenda mema. Ariko ni waputarabatizwa mu mazi. Lakini ukifariki bila kubatizwa kwa maji mengi, uzoba upfuye nabi. utakuwa umekufa harufu mbaya. Uwo mubiri ni kibiribiri. Huyo mwili ni kimwili tu. Bamaze kuvyagura. Wameshasimama tayari. Bakeneye kubatizwa mu mazi. Wanahitaji kubatizwa kwa maji mengi. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Reka tubahe kaze bashike ngari. Hata tuwakaribishe wakaribia hapa mbele. Amavuta Yesu.
yabazuye mu bapfuye Leo Mungu anawafufua ntabwo wafu. bazopfa ukundi. Hawatakufa mara tena. Musubire muri aya majambo Murudiemo haya ati maneno. Yesu mwami, numvise ijwi ryawe none uno munsi ndaje. Natevye cyane kwihana, natevye cyane kubatizwa, none uno munsi numvise ijambo ryawe ndaryizeye. Ndaje amavuta mwami Yesu, urugendo rwanje niruze rugarukire mu nzira, ariko wa munsi nuza gutora umugeni bize tuboneke tugusanganira. Urakoze urakoze. Ati izina ryacu rifute mu gitabo cy'imanza, ariko ryandike mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Data uje mwami ushobora byose, Mana imbaraga zawe ndazimanuye, amavuta yawe ndayamanuye, ageza kuri aba bantu uno munsi barizeye, bizeye ijambo ryawe Yesu, bizeye gupfana nawe ngo bazukane nawe. Reka ubafashe muri uru rugendo, urugendo rw'umunezero. Ibyabo byari byarugawe ibyo ndabyuguruye, imigisha yawe yari yarahagaritswe iyo ndayirekuje muri rya zina ryawe. Reka itware intungo zabo, reka itware aho batuye. Data buca bafashe muri uru rugendo, urakoze kubyumvise izina ryawe ryera. Amen. Mutunguru kari inyuma mucyanya Uzunguke kule nyuma umuwinde kwa waandishi. Kwa waandishi. Hari inyuma kugira bandike amazina yanyu. Kule nyuma ili waandike. Tugiye gutangura kubaha inyigisho. Tunaenda kuanza kuwapatia mafundisho. Mu gikorane cimbirije Au mkutano unatarajia. niho tuzobabatiza. Ndipo tutawabatiza. Batizo ukomeye cyane. Batizo mkuu. Tugiye kubanda. Tunaenda kuendelea. Birashoboka bahora n'umuriri. Inawezekana ukawa ukaba warabihevye, lakini ukawa umeacha. wowe uri umuhombe. Wewe umepoteza. Uzobona Imana. Utamuona Mungu. Warabatijwe ariko ntuzobona Imana. Batizwa lakini Nimba wari umuririmbyi, kama ulikuwa mwimbaji, nimba wari umuvugabutumwa, ariko ukabiterera hirya, ntabwo uzobona Imana. Wa munsi abazoza gusanganira Uhoraho, wowe ntuzoba urimo. Tugendera mu mamodoka meza, tunatembea kwa magari mazuri, ariko nabambona y'abantu bapfuye, lakini naona kama watu wakishafariki, babatwara mu modoka za hiriringa zabo, wanawapeleka kwa gari zinaletea chakula ng'ombe zao. Imodoka za hiriringa, gari za kuletea chakula ng'ombe. Abungere bakaca bagenda bicaye ku isanduku, wanaikalia kwenye sanduku lao. Umwungere atahora yegera naho uri, agaca agenda yicaye ku isanduku urimo, anafuka naenda kikaa kwenye sanduku humo ndani. N'abahirwe ni waheri umuntu akorera Imana, ambaye anamtumikia Mungu. Tutaraba abakozi b'Imana, kabla tujakuwa watumishi wa Mungu, ntabwo twari dufise icyubahiro, tulikuwa hatuna heshima. Watubona ibisanzwe, ambao alikuwa anatuona kawaida. Ndahamagara wewe, nakuita wewe, wari umukozi w'Imana mukabihe, ulikuwa mtumishi wa Mungu kaacha. Uvyaguruke, usimame ili tukuombee. Ahishaki Imana, ahishaki izikora imirimo, usimame kwanza kidogo. Murabahirwe, murabahishe, mtizame kanisa. wari umukozi w'Imana, ulikuwa mtumishi wa Mungu, hari mukabireba, alafu kaacha, mubazoja mw'ijuru n'uvuga ngo narabatije, ambao kwenda mbinguni unasema umebatizwa. umugisha wawe, baraka yako urahagarara, unasimama, kubera uhagaritse iby'Imana, sababu unasimamisha ya Mungu, byose birahagarara. yote inasimama. Iyo uhagaritse iby'Imana, ukisimamisha mambo ya Mungu, umugisha wawe urahagarara. baraka yako inasimama. Nagiye mbona umuntu atunze, nilikuwa nikiona mtu
yanatajirika. uvuye mu by'Imana byose biragenda. Ukitoka kwa mambo ya Mungu yote yanaenda. Uno munsi Leo tugiye kubasubiza tunaenda kuwaombea. inyenyeri zake zongere zake. Nyota yenu iongeze tena iwake. Mwese mwarabaririmbye. Nyote mlikuwa waimbaji. Barabaririmbye bashyira amaboko hejuru. Ambao walikuwa waimbaji waweke mikono yao juu. Tugiye kubasengera. Tunaenda kuwaombea. Mufukame tubasengere. Pige magoti tuwaombee. Mufukame tubasengere. Pige magoti tuwaombee. Yes. Data ujya mushobora byose. Ngabo barapfukamye no bose. Umurimo wabo bari barawuvuyemo. Nawe ucupa mu byabo. Ndasubiye kwandikisha amazina yabo. Reka uyandike mu gitabo cy'abakozi bawe. Ndasubiriye aho Satani yari yarafutanganirije, aho databuja niho nsubiriye kwandikisha. Databuja amaraso yawe yeze amazina yabo asubire kuboneka, inyenyeri zabo zongere databuja zikore. Reka databuja ingabire zabo zongere zikore. Reka wari umuririmbyi asubira aririmbe, reka wari umuvugabutumwa asubira avuga ubutumwa, reka wari umusenzi asubire yakire databuja ikibanza, abandanye no gusenga cyangwa baza gutora abakozi bawe nabo uzosanga biteguye. Urakoze kubyumvise. Amashimwe muhagarare ngaho Imana ibagezagiye. Simame yako, Mungu awabariki. Ingabire z'aba bantu Karama zao watu twahejeje kuzungurura. tayari tumeshafungua. Abaperezida b'amakorale Wakuu wa makwaya bace babaraba, wawatazame. wumva akeneye kuririmba asubire Ambaye anasikia anatamani kuimba rudi muri korali iyo ariyo yose, kwa kwaya yoyote, mutangure mubabiguze. mwanze muwafanyishe maandalizi. Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Abaperezida babonye musubire mu byiciro. Wakuu wameshawaona murudi nafasi. Yesu nashimwe. Muko sawa? Umeteleza Jambo ry'Imana neno la Mungu no munsi ryatugiriye neza. leo limetutendea vizuri. Uko ku isabato ryatugiriye neza. Nasikia kama sabato Uko imetutendea iminsi vizuri. yose ryatugiriye Hizi neza. siku yote inatutendea vema. Turakengurukiye rero Bishop hariya yatuzaniye ijambo ku Kongo. Imana imwongerereze. Turakengurukiye urwego rw'abapasitori, turakengurukiye Roange n'abantu babyifashemo neza, turakengurukiye abamezisiye bakoze ibyuma neza, uri muri tekinike. Imana imuhezagire. Abajournaliste ba Nayoti TV, Imana ibahezagire, badushikanira ubutumwa kure, haba ishengero ryose. Imana ibagirire neza. Mubyagurukira turangize amakurangiza neza, amakurangiza watugiriye neza. Turakweze databuja, umuntu wese afite icyo yakoze mu ngoro yawe, mugirire neza. Uwajya agwaye atahe yakize, uwajya afise ikibazo mumugirire neza. Tukweretse databuja aho tugiye gutaha, abari mu mabohero, abari mu bitaro bose tuze gusanga bakize. Tukwereka databuja umuntu wese yageze ku musozi wawe ajyane nawe aho agiye kuja. Databuja utanga amahoro ku muntu uwo ari we wese, utanga umugisha ku muntu uwo ari we wese. Ujyane n'ubuduga n'ubumanuka n'ubukikama, tuze dusubire guhura ku munsi wa siporo ku wa gatatu
twese tugushima urakoze kugiye kujana umuntu umwe wese amashi menshi Mungu